mo kan nsuo ho asem so nsuo we dey Z FDA approved me wa no so John say o hwe your system ni mu a ene konkrofo afie private houses ebi makoto machines ena omde akohye dem ene etwa sachet water eti sachet water ya branding ne dada ti ono otwa ya no de aba town enye FDA approved no more ton area nko area sansuo ye tonton yi eti ye kase ye nto Ghana ne ma what is that got to see an alcohol other product we oba ko yi other product me one other product nko yi we di nko yi mama ye dey so ye dey ya ye eno so ye be say eno so ye be patronize na akwa drink ne ka cho say so one ton so dudu say as drink we yan fama ya ka say ya chiro e wo Ghana oh yeah team now officer is SLS the late Jerry John Rollins what ya say sa time no wo wetima ye sa ne ma wi ya papa mo time conditional sales you see say ya man ne ma ye too flexible e wo your system no mododo one obi apa oton ade ope na odegye wutimi nya ne hwe opa to opa jai no aka kire wo wutimi nya ne hwe there's no standardized bia wo system ni everybody is doing whatever my brother and I don't think say the way I see chichire ekro yi say John ebeboa eti ebesre omo ho na responsible say omo soso kọ meti say na menu eka traditional medicine for there ho amo na responsible so on be kọ no ma hwe ensu aye num kọ yemu aye num ya na yare yes what he fa na store nsuo no what is life wa wo so akoto nsuo no he na wo store no wodi go awiam sama awia hye ne saa afa onipa beto akodu fie no obie so a na test na sesa then you go back and blame the company meanwhile baby a wo so store nsuo no egu awiam ana se egudam na mom nsuo no de eno ani z sa do wo hwe ho a omo se ai temperature no se na wo se wo hwe check it say na wo se wo kipu no meanwhile obekọ abontin no bebre atwe nsuo na begu abontin na wie boso ho na ekọ abontin akọcha kisa na ema we mu nyina keep away from sun and heat tio store in a cool dry place kan biem or say keep away from sun and heat we are no kan hio o se twimu free awia ho ehyew ene hyew ho keep in a cool dry place baby a fagu baby a ho dwo ho nyunu what you say John o say ti asori boy English am abochi say John ti moving forward no say say okoto nsuo na akọ gu awiem a meto ye fa hye ho ewe mu nyina ye environmental health officers adwuma ti na na ayo mo adwuma o ana ya na agi aye